Din hija l-podda numru 639 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu mingħand New Victorians flimkien ma' Graver, Pyramid Sons, The Travelers u Michaela. U se nibdew illum din mingħand B-Squares. Let's all grind, be prepared, elevate your mind. Hand that paper, spread that weed. Roll a J, chill with B-Squeeze. Il-għajna għal-poddatora fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 639 din tal-lum u hija l-aħħar waħda s-sena 2021 għal-fatt li issa nieħu daqsxejn ta' break żgħir fi żmien il-miliet u mbagħad inkomplu f'Jannar anka biex intom tivvotaw għal dawk li kienu d-diski u recordings oħra fost l-aktar favoriti tagħkom ta' din is-sena illi mbagħad tkun spiċċat naturalment u nkunu bdejna s-sena ġdida. Il-B-Squeeze s-silta tagħhom hash hawnhekk naturalment sa tkun ma' dawk innominati imma hemm diversi oħra. U illum għalkemm għandi wkoll xi materjal ġdid xtaqt illi anke s-silta li jmiss tkun waħda minn dawk illi hemm imniżlin. Din hija mingħand The New Victorians flimkien ma' Graver. Din jisimha Would You Stay? If I had to tell the truth, would you stay? If I had to tell the truth, would you stay? If I had to tell the truth, would you stay? Tell you the truth, would you stab me in the back? Come at me with your pack, would you hunt me down, then stare me down? Turn me into the talk of the town. If I ever had to drop the veil, would you revel in my sin or let me in? Would you stand me up after I've coughed it up? Tell yourself you made this whole thing up. If I had to tell the truth, would you stay? If I had to tell the truth, would you stay? If I had to tell the truth, would you stay? If I had to tell the truth, would you stay?
If I had no change, would you pay? I know the truth hurts, but I got band-aids. I will stand beside you till we're old and grey. Or would you rather walk away with the life we made? I wish there's something simple to say. Forget this day and go circle the race. But here we are, neither near nor far. I know we'll be okay, just tell me, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? What would you say? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? Maħuda mill-EP If I Had to Tell You the Truth ta' The New Victorians fejn għandhom diversi kollaborazzjonijiet din tawn ma' Albert Graver ibbażat f'Londra imma ukoll Maltin bħal Michela u anke silta bil-Malti mal-lapes dawn smajnihom fil-xhur li għaddew matul din is-sena il-kemm ilu l-ħareġ dan l-EP. U tajjeb li najdilkom li fuq dik il-website li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri ToniSant.com, tkunu tistgħu anke tissuġġeruli jekk tridu xi affarijiet oħra li nkun nista' ninkludi anke f'din is-sensiela ta' poddati. Kif pereżempju għamlu dan il-grupp illi ġej issa. Dan il-grupp illi ġej issa smajnihom anke fil-programm ta' Mużika Mod Ieħor fuq Campus FM illi huwa xi ħaġa simili ħafna għal il-poddati imma verżjoni itwal u allura għandu diversi affarijiet oħra. Imma l-istess tipi ta' mużika li tisimgħu f'din il-poddata mingħand il-Pyramid Sons tagħhom jisimha The Fool.
The Fool mek mela minant il-Pyramid Sons. U għal-kem l-ewel semmejtilkom dik il-website ġifiri ToniSant.com u għattilkom tistaw tamlu kuntat miħaj minna sibunu kol permess tal-Facebook, Twitter u l-Instagram u għafaċ li ferm biex tamlu kuntat miħaj. Preferu forsi jekk tmorru anka fuq il-YouTube fejn issibu anka l-verżjoni video ta' din il-poddata hemmhekk jekk tagħmlu subscribe u tażlu anka dik il-qampena tirċievu anka notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' din is-sensiela ta' poddati. U s-silta li ġej issa torbot propju ma' dak li għaddej bħalissa fit-tmiem din is-sena l-fatt li f'dawn iż-żminijiet ta' festi dejjem ikun hemm dawn il-kampanji dwar il-xorb u s-sewqan naturalment kif it-tnejn ma jitħaltux fl-imkien. U f'kampanja nazzjonali ġew anka involuti travelers. Din is-sena li għadhom anka kemm ħarġu ftit ilu l-album tagħhom ġdid li jismu Inżulu Tlajja smajna anka siltit minnu imma hemm din minn għandu Travelers jisimha Siġu Vojt. Seta kelli forsi xi 7 snin niftakar ċar konna qudiem id-dar ġurnata pjuttost xitwija b'semma iswed skur donnu li dak il-jum kien diġà mimli dmuع għaddiet f'akkatajn bħal berqa bil-lejl Rija taħru u dmija fuq xuftejn Kellimni baba bajnek itnem miftuħin Ista ġismek mitluq maqbut qalbi l-ħadid Abduni miwara u kaxkruni il-bod Ommi bdiet tikbit għajat tirdod U f'kemmilni najt lik spiċċajna l-isptar Ġuni nejċaw lilek papa Għalik il-lat tibżax Ejja nimxu din il-mexja jitfid inwedek skur Munsir ninsik Għax miegħek qed nagħmel bad Li jinħalli siġu vojt dejjem għalik kelli forsi xi 30 Tiskanta kif xi kultant jgħaddi l-ħin Sort id-dar waħdi bil-120 Wara balla xorb u ftit drogi U hekk f'akkatajn rajt kollox idur Niftakar u biss li kien hemm raġel maqtul Ibnu erzad mija fuq ix-xuftejn Kellimni papa ċalla jdejk Abduni miwara u kaxkruni il-bot Tifawni ġoċella u għadin irtot Tat-tifel sar orfni bħalma orfni kont Jien kellu jmur fuq missieru Jgħilu dal-klim Għalik la tibżax Ejja nimxu din il-mexja jitfid inwedek żgur Munsir ninsik Għax miegħek qed nagħmel bad Li jinħalli siġu vojt dejjem Siġu vojt hemmhekk mela minant The Travelers. Qabel indoqilkom l-aħħar silta li għandna llum li hija fi stil kompletament differenti minn dawk kollha li kellna llum anke jekk varjajna xi ftit l-istili. Xtaqt li nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt sibu dan hemmhekk fil-verità. U għafejn insommu d-dettalji ta' dak kollu li kun għaddej għal-kem nsembilkom ToniSant.com u nsemmilkom modi oħra anka kif tistaw tamlu kuntat miħaj.
Michela ħarġet l-album tagħha Nocturne in Red bħal dan iż-żmien sena jew forsi tikka aktar u għadu għaddej dan il-materjal għal fatt li hemm manka film qasir issa minn waħda minn dawn is-siltiet, is-silta jisimha Nightmare ħanisimgħuha din hija Michela.
Bis-sulta Nightmare minant Mikela għana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant kif ukoll il-poddati għas-sena 2021. Jiena minn qalbi nawguralkom il-festi tajba, il-miliet u dak kollu li tiċċelebraw u niltaqgħu fis-sena l-ġdida. Sa dakinhar ħudu sibtakom fuskom u jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.